Kalugurang kabandan, ikasal pandayanan, kingaldo-aldo tamo pong pamibiyem-biyem, gagawa tamong miyayaliwang desisyon. Desisyon na mabayan, desisyon na bayan. We make short-term decisions and we make long-term decisions. Halimbawa, daring short-term decisions, nung naming isulod mong imalan, ngayon sinimba ka. Nung nanong iluto mong ulam para king pamilya mo, potang lunchtime, bang masaya kayong isulu-sulo. At nung mag-aral ka o mag-obra ka, you have to make a decision every morning para magising ka alas 5 ng abang o kaya naman 4:30 in the morning. Nung minsan may papakailigo, deng mag-aral, amporeng mag-obra, isetting ka rin ang cellphone alas 5 ng abang. Otang mag-alarm yung alas 5, tumawad ng 5 minuto. At kaya kakatawad 5 minuto, may gising kang alas 7. May late ka kayong obra mo, may late ka kayong pamag-aral mo. Simpleng decision ng minsan, etamo balong panalakaran. Payayakin sa yung tao, king kanyang tetagan, king pamanalakaran, kareng simple at mabayan a decision king Vienna. Long-term decisions, like nung nino'y sagutan mo, kareng lalaping maglolo kepa, baka kaya biyang kamagkaba, king kerang biyeta na sawa. Long-term decision, nung naning kursong wanan mo, king kolegyo, ang maging sandalan mo, king kabiyayan mo, king kerang kinabukasan. Long-term decisions, like building a house, iplano mo, location, deng rooms, at miyayaliwa pa. Long-term decisions, halimbawa, bisa kang manalakad negosyo, kailangan pakaplano mo pa mo, bayo mo yung bisa ng perang negosyo, make some feasibility study, bangketa, patse yung pisan mo, tuloy-tuloy yan. My dear friends, ikaw yung anak na mag-aral, lalong-lalo na yung grade 6 ka pa mo, mangarap na ka, nung naning buwanan mong kurso, potang mag-college ka. Huling itang kursong buwanan mo, karinya manalumpaman yung kinabukasan mo, nung nag-aral kang masalesen. Sana meron ka rin subject, yung pinitang guidance on how to choose a course in college. Nung lugar rin din high school, tunggal dita, tuturunan na lang mamili at mag-decision kurso, potang mag-graduate lang. Today, masanting lang kurso ng teaching profession, medical profession, maybe pa mag-pulis, at yung kira namang balen pa mag-seaman. Masanting lasweldo rin seaman, kabalitan ko, mababayang daily $1,000 a month o kaya naman $2,000 a month at nung maging kapitan ka almost like $11,000 a month. So build your future on your dreams, put your heart into it. Na naman itang kurso mapili mo, put your heart into it and hitch your wagon to a star. Bangketa mayari ka at may kamasanting kang kinabukasan. Nung babae kang malago, 5 lang maglolo kepa, mamili kang masalese na. Yung maglolo number 1 kepa, masanting yung lalaking mapunda tamatang malarebuti sa maskulado katawan. Pero tambay naman, alayang masalese obra at dragating niya pa. Yung kadwang maglolo kepa, negosyante yung makwalta, o nang babaw na yung mansad ang pong manggu, happy batame kaya, yung baw na. Yung katlong maglolo kepa, foreigner yan, o neng, at niya mo galing mapali buntok, at yung makasigurado, pota niya misayang pakasal kepa, huling gawa na kang ipos. Sana,
O tagalan, e pakasalan me, panay mo sasabihan kaya, ay natapik, ay ang mapilipina, magpakadatag ka. O kaya naman, nunging kaya kang maglolo, apat siyang letter M, makwal ng matuwang masaguli ng mati. Isipan din. O kaya naman, yung maglolo kaya ka, eh naman masyadong masanting ang lalaki. Sa padyarong, purad niya mata, makapalya labi. O nek, malugod siyang pamilya, responsable niya, pati niyang stable job and income. Aba, masanting ang sandalan, king masanting mong kinabukasan. Ngayon, whatever choice you choose, whatever is your decision, kaya ng 5 maglolo kaya, you've got to take the consequences. Nung pinili na yung masanting ang lalaking mapunda tamatang malarya kulis sa maskulado katawan, ala na mga obra, baka after 1 month, misakala na kayo, huling ala na kayong pera, o mapundi kang inasawa mong matamad, ang pong irresponsably. Nung pepakasalan may negosyanteng makwalta, ababang mansad ang buong manghu. Mimingat ka, buwan na dusol din, pipependa ka, uling mga bulsong ka ng pauna, joke only. O kaya naman ang foreign area, be ready to fight for your dignity as a person and as a Pilipina. Potay discriminate na kamo, at ituring na kanganting pasan. Happy bata mo kaya ita? In exchange of money or favors from the foreigner? Nung pagpapakasalan mo, itang 4 na letter M, makwaltang matuwang masaguli ng mati. Siguraduhan mong ligaling kasalyo. Pagkita ng tagal ng lakwa ng kayamanan, mamuro na kang maging milyonarya. Pero nung pagpapakasalan mo, itang masyadong pogi, buralamata sa padaaro, ang pong makapalalabi, magsadya ka, o dating maging anak yu, bural lang ang mata, sa padlaaron. Pero nung milyari ta, sali na kang magasin ng Piolo Pascual o kaya Coco Martin. Lawan mong masalese, kapag kakaglikap, malamang-lamang, lunto lang masanting ding anak mo. Pero mimingat ka, o magduday ng asawa mo, nung ninintatang na rin anak mo, nung linto lang masanting. Joke only. My dear friends, ang ginutamo nga sa Kristo at yung gospel reading tamo ngayon, ang katana-katamong magdesisyon para kaya. Magdesisyon tamo para kang Kristo. Sisimba tamo sana balang Domingo. Uling takala pa kaya katamo, ring eming desisyon. At ebisang magdesisyon simba balang Domingo. Kaya kasi simba balang Domingo, may nakang klaseng Kristiyano. Nung yung mga desisyon na yung pamanyimba at pamanupad karing Apollo modos ng Diyos, may nakang klaseng Kristiyano. Uling yung atuanan ng Ginoo, magdesisyon tamo para kaya. At yung biye Kristiyano, medong yung desisyon para kang Kristo. Decide now, simba ka balang Domingo. Magdesisyon ka para king biye. We are pro-life. Laban tamo king abortion. Babansura tayong reproductive health bill because we promote life and we are pro-life. At di tamang Kristiyano, we uphold the value and the dignity of life. Magdesisyon tamo para king pamilya. Laban tamo king abortion. Laban tamo king divorce. Uling divorce, manyira yung pamilya. At makalulos na rin ang anak, abunga na rin ang asawang ikawani. Laban tamo king divorce. We uphold the value of family life. Magdesisyon tamo para king pamilya. Eka makipangalugod king yung asawa. Uling po na masira yung pamilya mo, makalunos na rin anak mo. Magdesisyon ka para yung pamilya mo.
Tuknangan mo na yung pamang kasino. Pota malipit ka. Malawasasan lang yung bale mo, ang porem bimandyan mo, at makalunos siya yung pamilya mo. Magdesisyon ka para king kapayapan. Malagwa kang mga tawad, king asawa mo. Karin pingari mo, karin kapatid mo, bang manatiling kapayapan king pamilya yun. Magdesisyon ka para king kapayapan, laban tam king kera, and any form kinds of killing. Magdesisyon ka para king mayak, gabang ang mayak, at tuntunan mo na rin ang pulamotos ng apong Ginoo. And so, my dear brothers and sisters, o ining hamon ng Kristo, kaya katamungan nini, magdesisyon tamo para kayo. Magdesisyon tamo for life. Magdesisyon tamo para king family. Let us make decisions for peace and good. Tangkata.